малжагардар сериге. Биги титари нехилиеге сери саганы 100 малжагар нехилиек себете. Чикала онна харьялах деребинелere. Титари себетиге титари онна яланка деребинелere киреллere. Бүгүн биги нехилиек эдеритчата. Ага дөдү серитин кыргыгы хону торохтуттарга, тыынаагар гиллен келбиттерге, онна тыылга кыйыну хансыбыттарга анан. Улуу кый хетто 15 юбилейдах сылынан марагытын агадделен туран кимде умнуллубат, тохта умнуллубат диен өйдөбүл, онна мақта тылларын санаан ақтан ахықтара. Кыйыну хансыбыт биде дулақтар бұтын, өссө төгіл барыгытын кыйы күнінен, өрөгөй күнінен, үйерен көтен айқаллыйбыт. Сери онна тыл ветераннарын, сери сылын оғыларын өйдүйбүт, мақтанабыт, кең туттабыт. Sayın 4-11 sıllıqqa sebine sardaқты seriden tıl, öz maljar oloqtaq jınıvar edin kurduk sallı bıda. Аңалас районун олоқтақ жолнары. Бұғыр соғымар білдерейіне, бәсәйін хүрбәккі күнігер, 1901 сыллаққа, олоқтақ берейменнен күні суан 2 жасқа істі біттірі. Ити күнтен олы нәхілектерге сәрейіні бұра честыр мейтіннер, сабат үскіт өстіғі, көйер тұғығыр, қас бірді кихи, нәхілек тұрар тұрбат барыта, тоқ барынан күттіғіні ұларға, сыл сорып тұрорынан, үләні қамнағы бұланнан, байыннай режим олоқтамыды. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Биһиги сери буолар сириттен кый ырах олордор буддаганы. Сери маңнайгы күннериттен Джон Норот олого жахага тосту улларыбыда. Бел ого уруучум пуран курус чумкук саналамыда. Биһиги нәһилек жоно сери ага иннине. Үз беден колхозтарга колбахан барашыйлап, чыкалап прожектор аттынаннар үлелән камсан улар буттыра. Бу кемге саңа олы кыйын, олус көктәк түгүләләндер, дохот үле күнен аксандар, үле хамнас көстү оргуян олар буттыра. 1941 сыл отыя сериге бары бастакы бебескелери тутуу сагаламмыта. Бастакы бары бастакы корсун харды. Үһүс малжагар сириттен корсуннар хомуллан сериге барбыттара. 1941 сылга кыгыл армия кәккәтигер карыялаактан 13 кихи ыңырыллыбыта тоғуға әргиллибетаға. Үһүс малжагарттан 5 кихи ыңырыллыбыта үһе әргиллибетаға. Титарыттан 15 кихи ыңырыллыбыта ағыға әргиллибетаға. 1942 сылга карыялаактан 5 кихи ыңырыллыбыта отут үһе әргиллибетаға. Үһүс малжагарттан 12 кихи ыңырыллыбыта хеттете әргиллибетаға. Титарыттан 7 кихи ыңырыллыбыта 9 әргиллибетаға. 1943 сылга карыялаактан сүйбагыс кихи ыңырыллыбыта 12 эргиллибетага. Үһүс малжагарта 17 кихи ыңырыллыбыта 4 эргиллибетага. Титарыттан 17 кихи ыңырыллыбыта 9 эргиллибетага. 1944-45 сылларга карыялаактан 10 кихи ыңырыллыбыта 6 эргиллибетага. Үһүс малжагарттан 7 кихи ыңырыллыбыта 2 эргиллибетага. Титарыттан 10 кихи ыңырыллыбыта 4 эргиллибетага. Электен барта 200 кей сериге бебеске тутаннар тарах серге от сериге $7 көмүскү төрөбүт силдеритте айыңа турмуттара. Ол табуоллар кинилер ие дойдуларын туһугар биринилээх санаалаах корсун коодуот эреттер, эйэлээх олохтон иериме дьиэлэриттэн арахсан иэдэннээх сэрииге эмиске туруҥмуттара корсуннук. Бебеске туппуттары митиңе мустаннар, нехилек дьоннора алгааннар сэрииге атаарбыттара. Чкалов атынан колхоз председателя Семенов Сафрон Николаевич 1941 сыл оты игер бебеске тутан акараккага сулубой жетигер митинги мустубуччонго биһиги кыйын келехпит ден колхоғын жонугар биге тылын эппит. Уонна канна тиен серилиһэн көмүс уҥуоҕа хаалбыта биллибет.
сураға суох сүппүт. Титри прожектор колхоз председателі Голков Петр Александрович 1942 сыл серийге барар эңри туппут. 1944 сыл Ақсыны хейге өлбүтін туһунан билдери кэлбитта анны көмөллүбүтэ бигергетиллибетах. Алексеев Михаил Андреевич. Карьялак Ворошилов колхоз бригадирі. Тыгынча 904 сыллаққа бебеске тутан гымыйгар серийге барбыт. Тыгынча 904 сыллаққа улаханнык баһыран 904 нөмердек эвапакунга сытан өлбүт. Улан үйдә коракка ден билдери келбит. Бите курдук бир дыйтылақтар бұд. Нехилекпит бастың маны жоннара. Оттақ сериге ыңырылан түрәбіт бордарыгар, аймақ біле жоннарыгар, әргілібе жылғаламыд. Сүйіс вон сәтті бойын саллаттар бұд, сормыс боламыттыра. Олықтарын әйелі ақылықтығығар толық бербіттіра. Сүйіс вон сәтті байоннардан, 6-10 ағыз қорсун саллаттар. Қанна сырыдықтың нарабыстан, көміс ұңғықтара. Қанна қаралла сыдаллара, кеніне жылғалара. Күні бүгінге ері білдібет. Бұтыстақ аймақ біле жоңғы, олыс ұйыр сүгәрет. Төхөлөк әлебек, ұру аймақ оғы, тение етей. Тыгынча 904 сыл. Гитлеровский Германия дойдубут тебер сураган Москва куараты серийляныларга сиргиттетеннирге жонун сергетин бүтүннүү кыргарга сыл сору коңостубута. Бу Москванын ага кыргыгы улуу серий жылгатын баарбыта. Советский народу кайдактагда күйүс булгарытар кыяга соогун аандайду жона бары тагайбиттера. Өстөктөрү Москва анныттан кери үрүүгө сахалар эме ураты корсунлук кыргызбыттара. Андагайбыттара чугу юкпут суога кас бирди батурон аксын немеселерин курдук ытыакпыт ден. Бу андагаргы кыттыган биигин эхелек байыстыра сүйүнөн өстөөгө суарсыбыттыра. Кенилер сыты булжалара үгүс өстөөгө умсарбыта. Бир дойдулаакпыт Федоров Тимофей Васильевич Москва город оборонатын кыттыылаага. Антон Борисов Василий Григорьевич Жордон бир сыллаакка Покровскайга үлели сылжан ыңырыллан барбыта. Кини Москва город анныгар тидим ден үс сүргү сурян ыппыта. Антон Жордон 2 сыл аксыння ыйга сурага соок сүтте ден билдери келбит. Ханна көмүлле сытыра билдибет. Урдук сери маннайга күннәриттен бүттүн народ ытык серитигер биһигин эхиле корсун байыстарап кыргыһы хонуутугар киройду быһы холобурун көрдөрбүттэрэ. 904 сыл. Бу Сталинград, Кавказ, Рысев, Смоленск, Брянск, Курск, Орел кураттары басқалағын эхин кыргыһыларга бир дайдулақтар бұт корсын быһылара эми бар. Смоленск герой город ытык жона. Биһиги кораппытын сахалар көмүскә биттере. Бу караман ырак дойдуга, военный кылабыһага көмүлле хыталлар ден этеллер. Смоленскай ытык сиригәре көңүлү көмүскән, өлбүттер аттара, архив фондатыгар, үйе сас тухары суруллан уруллубуттар. Антонов Николай Михайлович, Варламов Егор Павлович, Никифоров Афанасий Прокопьевич, Платонов Прокопий Константинович. Крым онна Керчь туғайытынан 242 горнострелковой дивизия полкаларын составыгар бегин электін Абрамов Семен Васильевич сирилеспеде. Оны 1994 сыл Ирак Чехословакия сергер тиен көміс оңуға қарылы бұта. Әлбәк қан тоқтуылағы 200 күнне ақтүйін ұстата барбыт Сталинграды басқалур ихен кырықтақ кыргығыларға бейгі жомут өлбіттірі, сұраға соқ сүппіттірі. Платонов Платон Александрович, Федоров Тимофей Ильич, Голоков Семен Петрович, Макаров Николай Павлович, Шилов Вячеслав Дмитриевич. Антон Сталинградка боевой силахтилине ағаннар Григорьев Михаил Дмитриевич, Ефремов Дмитрий Романович Хосунени металлердах, Сухарев Дмитрий Николаевич боевой үтөөрүн эхин металлердах, терабит бордалыгар эргилибиттері.
Антон снайпер Емельянов Семен Егорович Херч Новороссийский Севастополь квартирын босқолыспыта. Польша, Чехословакия, Венгрия сирдерінен сериліспіде. Икки төгілі құрсының мәтәлләқ. Кайы күнін Польшаға госпитальға әмтенестан көрсібіт өрүтін бәйтін ақтыларғар сұриян қалырбыда. Антон Федотов Иван Петрович, Макаров Иван Михайлович, сырдык аттара Пискаревскай мрамльны кылбыйхаға көмілдібіт. 1,995,695 ки испигер киреннер аттара мрамар таска өрсылларга жан народ сүгөрі ергер суруллан тураллар. Ленинград блокадатын көңіл көтөр иһин кыргыһыларга кыттыспыт бир дойдулаактар быт пулеметчик Ленинград оборонатын иһин медаллаах ага дойду сериетин бастыгон иһис тепин орденнардах Амбрасов Дмитрий Васильевич, отделение командира Албанат орден иһис тепинин кавалера Ефремов Михаил Трофимович, сержант ага дойду 2 степень орденнаах Ленинград оборонатын иһин медаллаах Сухарев Дмитрий Николаевич сериеттен эргилибиттер. Тыһынча 904 үссыл. Аға дойдуну көміскүл сери историятыгар кеңник суруллубут илмен көл тоһутта турар муһунан сылжан Старая Русса корат тухайытынан кыргыһыларга геройду оксуһуга өлбүт сахалар үтүө аттарын үйетитен Новгород облаһын Советин урагынан «Вечная слава якутянам, погибшим в боях за освобождение Старорусского района от немецко-фашистских захватчиков» в 1943 году ден суруктах обелиск 1967 сыллааққа туроруллубута. Бу тухайылардан сериелеспит сержант отделения командира Исаков Дмитрий Михайлович, курсант Бурнашов Илья Николаевич, рядовой Сухарев Иван Ильич, көміс уңақтары Новгород серигер көмілі сыталлар. Кырыгы характаах соолы иһисатаан аагар санаржут разведчик. Аны туран өссө бергени тытынан өстөөх түрдөн 2 саллаатын он офицерин соҕоҥорбут. Корсунун иһин металлаах ага дойду сериитин 2 степеннаах орденнаах Сафронов Петр Николаевич кыргыһан кайылаах тахсан дойдутугар эргиллибите. Орел, Курскай, Белгород тухайыларынан кыргыһыларга сирийси бинесиллетин силэйэн өстөөгө суухарсыбыт учуутал эделээх батальон разведчига кыһыл сулус орденнаах хорсунун иһин медаллаах бойын сурьячы Тимофей Сметанин Егор Чарынден сэһэнигэр суруллубут саха уолаттарын кытта биирги сериэлеспит Львов Дмитрий Архипович этеңер гиллен харыялаах 7 класстаах осколатыгар үлэтин салгаабыта. 1904 жыл биһиги улуу советской армия быт бары фронтарга модун күүстях кимен кирини сагалаабыта. Нуччу былыргы коратын Пскову бысқолғанға корсун кодот байестар Мосов Марк Романович, сержант, взвод командирин Солбиячы, Соколов Степан Васильевич, Хайхар батальонын эдовой саллата, Бурнашов Федот Тихонович, корсуннук серилеспиттере, Псков облаһын деревнергер көмүлү биттере. Антон комсомол члене, взвод командира, лейтенант Кузьминов Николай Герасимович, Воронежской областка, көмүс уңуага карылдырды. Федоров Федор Афанасьевич, Козлов Хрисанов Антонович, Тверской областка. Голоков Афанасий Ильич, Федоров Илья Иванович, Калужской областка, Кыргызпыттара, онно геройду октубуттара. Рах Прибалтика сериетигер Латвияны босқолуспут, рядовой солдат Ариносо Михаил Петрович сери хонутугар октубута. Украина, Белоруссия историяларгар 1904 сыл көміс букваннан сурулла сырджар. Братты Украина, онна Белоруссия народтарын немец үйердеріттен басқолур кыргыгыларга бир дойдулақтар быт Аркадьев Николай Павлович, Дмитриев Герасим Николаевич, Ксенофонтов Макар Степанович, Лукин Дмитрий Михайлович, Васильев Николай Григорьевич, Рожин Семен Павлович, Федотов Николай Иванович, Сухарев Иннокентий Николаевич, Олухторун толук бербиттере. Антон Алексеев Степан Алексеевич Албанат орден үй степені орденнах. Иванов Тимофей Иннокентьевич аға дойду улу сириттен 2 степені орденнах. Төрәбіт дойдуларығар әтіңне әргеллен үлі қамнас үйегер түспеттері. Саха бир Нюргун ола, сахалардан бастығы, истребитель летчик, қариялақтан көппіт моқсоғол,
1901 сыллаққа кыгыл армияға ыңырылыбыта. Арас фроннарга корсунлук эр санаалақты кыргыспыта. Барыта төрдөн 2 төгүл боебой көртүүнү оңорбута. Онна 12 салгыннагы кыргыһыга өстөк 2 самолетун сууларбыта. Ага дойду сериитин 2 орденынан, 2 кыгыл сулус орденынан наградаламыта. Кенизбер корот ихин металлах авиация полковника Иван Афанасьевич Федоров сери кенниттен ологон армия эппеттах доғынастаргар салғабыта. Саха Республикатын военный комиссарынан сетихилахтик үлеләбіді. 1901 сыл кыгыл армия солдаттары едойдулары Советской сервитүннөтін басқолабыттары онна государственной коронистсаныстуараннар Европа народтарын басқолу сәриге кетсебіттері. Олар истерге білгі бейдігділақтар бұд әме бағылары. Чехословакия сиргер қан тоқтулақ кыргыһыларга Абрамов Семен Васильевич, Польшаны басқолағынға күттіні ұлбыттара бәлерін қарыстағаққа оқсыз бұттара Рожин Илья Васильевич, Яковлев Иван Титович, Сухарев Иннокентий Николаевич, Пруссия сиргер Эреппин дәремнәтер көмірлібіт Устинов Николай Петрович, Венгрия сиргер Кыргызпыта Бастыгин Гаврил Алексеевич. Билер болалар ара самукчанын күтті бирге сарын-сарыннарыттан өйінсен Европа народтарын фашистке қалабырдертарттан басқолоспыт. Онна уесас туқары ол дойдулар бордергар сытан қалбыттар. Варшаваны басқолур кесиге Берлини кимен кири, бойын саллата Строев Иван Егорович бой-бой ütüyelerin ihin, Варшаваны басқолағын иhin, Берлини ылғы иhin. Лейтенант званиялах стрелковой рота командира Платонов Семен Максимович Германияға өстө қарғағар деген сәрилеспіді. Көйі күні үйіне бір үйініне Мусустар 4 күнігер 1945 жыллаққа өлен ол дойды стабилбес дәренетігер көміс ұңуға қалбыда. Беге бір дойдылақтар бұд, бірақ сеттерінен әлігейен сәрилеспет сеттері кыргызпыт қонулара умнумлы бакка қалғындар беге өйбүтігер. Өрі өйді сол дейгін, өрі мақтана санығын, ғымайын 90 күнін, ұлы көйі күнін, айқалдығын мақтана. Онтан ыла советский серийлер Жапон батталыттан Манчжурия, Сооруңы Сахалин, Хотуу Корея, Курильский арылар народтарын басқолабыттыра. Жапоннары бір тыла хоқ бәрінеге көйбіттірі. Бүгін әгелектен ес ондан тақса бойын қалдатып, астақ көске бағапытыңы районының қайлары ұлақан ұңдан, оны сырдық қайларында баяндар Монголия Народной Республикасы Кута суд истертерін ұлырдақтық торанлар мүлден цицикары қораттарын басқалабыттыра. Жапон империалистарын Квантунской армиятын үлтірді үспіттіра. Бірілебіт бойгой сұрдақтары әр саналақтық толарбыттыра. Балағанайын 2 күнігер 1905 жыллаққа 2 аға дойды көміскүйір ұлу сәрі күміктенбіт күнінен бол бұта. Аға дойду ұлу сәрейті ан дойдуны атияқта ұғы күрдік аймабыта. Бұл аймабыт алжарқайттан сир қаллайн ербебіді. Мәліөйінен күйі сорма солламыта. Әдеркен жон көңіл ехін олықтырын толы күрбіта ол барда бұ әйлақ олық бұғыға. Аны манны киеден қахында қаталаматын көйіну ағынсы бұттар сырдық аттырын үйететеғін өйдүү санын сылдеғын. Бу улуу сери будулганнах күннеригер барда фронт тугар барда кыйы тугар ден булгуруйбат санаалаах өстөг үлтүрүспүттере манна тылга хаалтыктара. Оғыннаттар, әмәқсеттер, оғылыр, кыржағастар, суту құраны хоргуюну, өлүүнү сүтүүнү ақсы бакка, тулурдақ, жулурдақ, бәйіні қарыстанмат өлілерінен, серейліхер армияға бары өттінен, көжүстәқ көмелерін, өйөбіллерін түмігінен, улу кайыны чуғатыс бұттара. Нәхелекпіт жана сәрей солларғар фронға көмелі қамнағынғар кенік күтті бұттара. 1904-2 сыл күхін, онна күхін үхіс малжаға сететі соқ ортос қолатын коллектива фронтовиктарға нам ішіге сүтілік бәргіхә істәқ сон онтан чықалы фатының колхоз қағайкалара оборона фондытығар 37 комплект ішіге стаңас деген тұттырдықтара.
Тыгынча 904-1 сыл сетинне хүрбө күнэ. Титары прожектор колхоз-тақтыра. Оборона фондатыгар агыс тонна оту, 1 тонна бурдугу, 5 өлө күнен қамнахын 5 кило рыыны бердилер. Кыхыл байестарганан хүрбө хетте бары истяг өтүлүгү 13 стука бергехени, 2 стука бата соннору теген ыттылар. 5 тыгынча солкобай усуммалаах зайом облигациятын туттардылар диен кахыкка суруллубут. Тыгынча 941 сыл ақсыны 4 күнә. Үхіс мадjağan нәһелеген барашыла патынан колхоз уха. Михаил Петрович Федоров. Беги колхозтақтар өссө бирде Сталин ыңырытын тула түмсөөгүн. Кыгыл армияга элбек колонна танкалары оңоруга үттө бериегин. Оччоғар сидин фашисттары түргенлик сир-сирейттен соғырокпут ген эппитен. Мен бехан солковай қатчыны беребин ден колхозтақтарын ырбытыгар Варламов, Исаков, Григорьев, Федотов, Платонов, Федотова оннада атыттар беханны солковайы сұрыттар бұттарам. Барыта 935 солковай қатчыны берерге бұхарым мұттара. Тыгынчы 941 сыл 6-2 күнә. Үгіс молжағар Чыкалов атынан колхоз. Хәтті 16 саастағы Кыржағас колхозтағы Константин Павлович Рафаилов. Тыгынчы 942 сыл. Үгіс молжағар Барашилов атынан колхоз. Балықсыттар бригадилері 13 қондық күчігістағы көйлері мұнқаланнар 14 центнер балығы бұлттан күйіңгі балық бұлдың бұлағының ахара долар бұттар. Балық бұлдың бұлағының ахара долар бұттар. Ахара долар бұттар. Ахара долар бұттар. Тыгынча 904 сыл. Өз малжағар Чыкалов атынан колхоз Белиляк бұлчыта Василий Николаевич Павлов Тюляк бұлтағының сыллағы бұланын 200 бен бұрғанталарын үрбебес сағылы онтан тақсат аяғы өлерін тұттар бұд. Сири сылдаргар алдаңга Аллах инне эти бурдугу тейи тагы колхоз жонугар сүктерили битем. Кыгыл обоска, ким самай тулуртак, ким самай күйстек, колхоз можу тага көлүр аттара баралларам. Манна сылдыспыттара Бачоз Нага, орден кавалера, сүйс 4 сахагар гери олорбут Дмитрий Никифорович Захаров. Ага дойду сирейтин кыттыглага Москва курат босхолоспут кылыян ыстаңалан кобахтан кимехада иннин бербетах Макар Николаевич Кузьмин. Алдыңғы барар сол оңғу тугар олығын анабыт солы тутайчы туйгуна. Снагынан наградыламмыт Семенов Иван Константинович. Нехилеген олоғын, жоннорун туһугар үлеләбит Совет бәлеседәтеле СССР Верховный Советын депутаты болбут Семен Константинович Кононов үлетін сөпкө аттаран олоғын жағын саныр санатынан жонун кытта ыкса сибәхи сели күчемейдерин туурурга ол кыхалгалақ сылларга бирге өйөнсön этеңге олорон жон ологору туохда оксууну тахарбатахпыт диэн ахтан санаан суруян хаалларбыта бары жонугар. Нәйлекпит жона комуян Чыкалов колхоз үлэхеттере туттарбыт катчыларын посылкаларын сери фонда тыгарыппыт маннык квитанциялары бааллар. Тыгынчы 904 сыл олуньо кулун тутар ыйдарга аргааңы фронга сериге сылжар баястарга 11 киле ыяаннаак посылка. 4 тыгынча 910 солковай суммалаах оборона фондатыгар ытыллыбыт харчы. Советская Якутия танковай колонна, онна боевой самолет тутутугар 210 солковай харчыннан уппыттар. Олохтоох Совет госзакупка тыгынча 379 солковай дёрдон харчыны. Военный налог комуллан 300 солковай харчы туттарылыбытын туһунан Сбербанк квитанцияларыгар сурулла сылжаллар. Билинги курдук элбек техника суох кемигер үле барыта жиң или күйүнен ого кыржага жоннан ытылдара. Олары бараларын бээлерин жулурдарынан, сытабыллаах жаһалларынан салаян үлеппит колхоз ферма бригадирлери нехилек бастың председательдері.
Кен туттар жоммут Кузьмин Николай Данилович, Федоров Петр Иванович. Оғоға жақтарға сыһаннарынан, көнөлөрүнен, жуурдарынан, сүрәхтерин сылааһынан, кинилер үлелерин чепчетеллere, кинилер буолаллар. Қоһуун үлелеринен, тыыл-ыарахан үлетин санныларгар сүкпүттер, ханнык бағарар кытаанах түгенге, иннилерин эреллээхтик соонон, колхозтарын сери ыарахан жылларын нүңөлеппит, өңгө токко үктеннербит үтүөлээхтер. Оғыны үтчаты үлаға батыһыннар бүт. Ütüе майгылах, көне сүрәхтәх, тохтан әрән турбат үләһәт бәрттәре, колхозтарын байын доолун, сөйүтүн аһын, қарақтарын қаратын курдук, қарыстан бебейден, колхоз бары үләтін бардын бүтерен баран, андара дайдуға аттамыттар, кайыны уантысы бүт кытчағыз көлөне жомутугар, ширкет ие сүгірі бит, мақтал тылбытын терді бит. Малжағардар сәриге кыттыспыт, бойобой саллааттара, тылга үлеләбіт қорсун колхозтаақтара, биги көңіл байылы толықпут ихин, тыыннарын қарстанматақ, скыргыһы хонуутугар оқтуут бир дойдулаақтар быт, ытык аттара умнуллу бакка, қорсун хаодот быһыларын, өйдүү саны сылжарга, көлөөнеттен көлөөнага, үйелерден үйелерге, умнубакка кыпси сәһәрги сылжыагын. Сери ачык суд жылларыга колхоз тутаа хөлэхиттерен, бастыңа ник сыттар сыралаа хөлелere кайыны жуга хаппыттара. Сери калгалаан жылларыга рогоньоттор барақсаттар бейлерин карыстамакка үлелээбиттере. Кинилер бейлерин калгалары дойдубун түбеспити эдэнигер теңнээтэкка дуону суогун, быстагын өйдөннөр сотору аагыктаагар эренен үлелээбиттере хамсаабыттара. Үлелерин мөлтөтөн көрбөтөктөрө.